Meghalaya SSA School Association Central Body lengba kani kerwo khubor ni pentip shapi baro kinohikai SSA hapo ka jala Meghalaya ba ngin sapelong ya ka general meeting jong baro kinohikai SSA haka jela jongi haka country trick jong 9 December hapo madan student jaya Shillong haka por khatbai beji men step hakani ka general meeting ngin sayo ban penshai hakabayde bat ka jingkhot yakren jong ka sorkar jela lengba katnat pule puthi hakabayde bat ka mat jingdawa jongi kinohikai SSA na ka sorkar na ka benta ban thaw ya ka policy hakabayde bat ka job security jongi kinohikai SSA kumta sisin ngi kentu ya pi baro kinohikai SSA hapo ka jela Meghalaya papin yami renti banwan syakani ka general meeting kaba ngin sapelong haka country trick jong 9 December hapo madan student jaya Shillong haka por khatbai beje men step